Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police jangka Southwest Khas Hills District ulaaya ka Jingpynbeit siya baro okipat ba riunget jangka Balang Presbyterian ha kabayade bat ka Ïaid KGP Synod Sepngi kaba arpulay kabanlong ha ka Balang Presbyterian Sakwang kata na do ka hendu terik hadu ka khandai terik uleber arajar apusan bana ka Bynta ka Jingïaseng padba kabanlong ha ka khandai terik uleber arajar apusan banlat na ka Jingdheng kali bat bansuk ka Ïaid kayeng labo renti ia ka rukom Ïaid kali kumni Kibawan nakasurok silong siya umot, Ïaid ya ka jakrem, kalat Sakwang, bat ITI office, bat ka jakayeng kali ne ka parking, kade kamadan football, mau meryong, bat kiwe-kiwe. Kibawan nakathan ranikor, Ïaid ya ka rangthong, nonglang, mau kerwat, lat district code, pendeng Sakwang, bat ka jakayeng kali kade kamadan football, pendan ba, bat kiwe-kiwe. Kibawan na nong ston lau bertun bat nong silong, Ïaid ya ka pendan mau tawyang jasyar Sakwang bat ka jaka sange kali kadai ka pendan Sakwang bat kiwe-kiwe. Kibawan na plangkin shi bat mau ko pet Ïaid ya ka surok rang mau lat rang mau pendan umdo bat ya ka jaka yang kali kadai ka pendan umdo. Nakalyang Superintendent of Police jangka Southwest Khas Hills District ula airu ya ka Jingbatha ya kinongnya kali bakin ngobha ban ko ngo ya ka Jingkedo bat Jingpynbeit jangki pulit traffic bat volunteer bala batha ru ya kinongnya kali bakimdei ban penher stat kimdei ban penyang kali klumar ne ban penyang hakirut surok bat anda daki larung haka area mau kerwat kimdei ban overtake.